Pulau tu sajen hakane ka por ka bakhnya dem tang ko ben kai pi ka we ki jing rai kostel kasi chong na kalen kwat mentib neng ka ba kerteng juga kena kijing ruai ka dei ngai don kam yame te kena kijing ruai ka long ka sunna duduk kata bar ka long ro ka jing ruai ka ba siamen sem la da pi pusan hai kena kijing ruai shop pen ruai te kumna hingam ko ban slam shu porlo te ni ko apni kai pi ban te me kena kijing ruai ha upidi te ka rau jong pidi kemba pila te pere D A B minor te G wan biang ha U A wan biang ha U D itu kajing ruai ka dei ka biting ka dong amar ka dei ka jing ruai ka ba suki tengi de bele gaya dan kam yame besok berkeba sempel lah page minta aku mentem lang berkane ke instrumen ke Bangladesh sina ses knamba pintu tu kumno ba pintem baki instrumen ba kumba keyboard ne ki Casio kumta tetes namar ba ke keyboard ne ki Casio kalong ke instrumen ke ba tem ba sutunat ba tem ki right ba suki berki ba semen semua te kumno pintem baka keyboard par ngan iya pi mentamo sorry ngan iya pi menta ngan menahi ngan sama si berkane dengan hikai parmo untuk apa
pen ia pida ke basai te kalong ke basu kemde ke ba eru kalong ke betul ada kata-kata saya praktis mau berlaku orang karena ke jingrai kalong badon kan bisa sahabat kalong ro ke jingrai ke basu sunat ke basu mencem yang iwi ke iwi larang item berngikutan bahaya karena ke jingrai te saya praktis lah perlu wajiban neno ke por ya praktis lah mo te mentangan pen ia pibat ulit pat no dan dia dengan ke jingrai mo Baik, perlu katuro kadai kaji skill jong udi itu baru kita skill jong di teman-teman kau bani kaya pi kuno ba bin tem ya utau skill jong di kuno ba tak skill jong di pen ni kaya pi mo skill jong di itu kini kita tak skill jong di pen sim nang ne na senang nang ne ka fret ke baar uksai balai pen tu bu untuk te hangne amdon kamre jom hane silian kuntu jom hane silian ha ka flat ke basau ha sai balai te ke first step kare tang ke third step ke second step ba bekna hamne hi ha flat ke ba ari sai ba ar te une ti ba ar pan ha ka flat balai ha sai ba ar hi te une ti basau ha ka flat basan ha sai ba ar tentu teka step ke balai pan nang ne
balai par nei kaju tumba fisiem ya kane ka step ka baar pe hane sai beningkong ha ka pre ka baar itu tipsin ta hang ne ha ka pre ka balai ha sai beningkong tipsin ta don kam ha re ha pre ka basa re jom pat ha pre ka basa ken pe tuan sanang po sa jrong pa Mda pelatih begini ya uniki ya skill jong udi di major te pila sutu pat kuno fintem ya kena kijing ruai te kalau ko sup sia mantem pen tu pen ngantem tang du pen ngam ya pimta ngantem hitang na uki na skill jong udi hi ngam le chana chana ngaku apa nongnya pi kane kalau ke inputan ha long ke badon kam adu kata-kata bangin temnya ki kita laneng temnya ladang tem ki skill laneng temnya ki ki redeem laneng tem pun nol lang tem lead ke balong ke badon kam ha kane ka wika jing pente pi kalong ba ngimla bantem lada subu no example no kanu samo lada uperlog jong pi tem na uji pi pa penon kam do skill jong udi kam ya hab lada uperlog jong pi te pilek menor lada uperlog jong pi utem da uji piru menekam da skill jong uji ke te kumna mentang ngatem da karidim jong akadei na u kidi te lada pitem na skill ji kami hap na tada ngatem na skill jong udi hi menekam da skill jong uji ke te kumna mentang ngatem da karidim jong akadei na u kidi te lada pitem na skill ji kami hap na tada ngatem na skill jong udi hi pen na 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 tay kalira tu hi bajang nahi kalau ko subsya ka skill yung udi kalau ko subsya namar ba kalau kene kat nahi tang 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 kalong tu
lada pila nang ya u skill jong udi lada pimut bantem redeem naga na u skill di sorry lada pi lanang yu skill di te pimut pat bantem jing rai na u skill na u ki di ki pai bang don kamre baskin abe pi la su lada pi shem yu skill kana kajing rai ro ngapan kam de upidi te pila bande da kata kajing rai ro na upil di na skill diri na kata kadau lada pi kwa benang yo skill pi kabanga ai jing mujapi kabhai pi ba pinang swayu skill jong udi namar lada pi lanang yo skill jong udi namar bun ki jing rai ki me khamtam ki jing rai gospel song ki wangi tem ha jing mane malak sing blean ibreu se tem ha ya ka jing rai na upd bara upc na kata dau lada pi lang yo skill jong skill jong udian kala sub haya fi ba pintem jing rai ba pindet ro namar ba skill jong udi udon hang nehi kajing rai hang ne rong kaji ong burong yu blesha jo ada bende jisu kalong basub sia tu kajing rai baik kalong kajing rai ke ba setenat bun kajing rai ke ba ngilak bantem ki ba setenat barbor ngitem na uki di badu kisi kementa tangkat na hinga ikaya pi ya kumno pa pintem ya uki di but kumno ma pintem ya ki skill jong udi step by step te sangap ha hadu baku de kana video knang bapin tape knang bapin la ban buat rei lada pim page kena video hadu pandakut tim sutu style kajing kai te nga kerpat api kamtam itu gibron bisa kajing knang bantem kita pdn page kena video knang bapin yo juminto knang bapin sutu ke bang hikai te hakwi video la sai andang don por nga hikai sa ka
ya skill C but hai pila bantem ya skill C mo masa hikaya pi next video. Sementara tangkat naik ingai hikaya pi ya kumno pintem ya uki di but kumno ma pintem ya ki skill jong udi step by step te sangap ha hadu baku de kana video knang ba pin tip knang ba pin la ban buat rei lada pim page kana video hadu panda kod am pim sutu style ka jing ka te nga kerpat fi kamtam itu gibron bisa ka jing trang bantem kita pdn page kana video knang ba pin yo jimin to knang ba pin siutu ka ek bang hikai te hakwi ke video la sai undang don por nga hikai saya ka ya skill C but hai pila bantem ya skill C mo masa hikaya pi next video. Kita ada skill C. Aku boleh cuba berlaku saksian, akan aku puar kebakan diet aku pun penkuna akan aku jikai, jangan mentakas ni, dengan saya jikai pada pi, kumno berpintem, new skill C, aku wait pada video. Aku boleh cuba, saya naik kerjaan, saya naik support, kajing kerjaan jong pi, kajing view jong pi, kajing page jong pi, ke video jong saya mesti cuba yang rela dah kajing kerjaan jong pi, kiduna ngarung adu mention. Ya kata keren kajing sisa rela dah pi barok pi page ke video jong pi support pi kerjaan ngarung ngalong kumno ngadon interest ha bangan hikai kumta saya naik kerjaan saya nak support kublai sibo ni gitu berada subscribe ke channel kajunga telada don nak yang pi berang semai akan ekor channel kajunga seo bahasa subscribe lang akan ke channel junga seo bahasa share lang perlu jumpi antam gitu gibran interest ban play gitar nambah kin yo jing te bat yo jing mod kin no ki idea berna ban tem ki gitar dan saya support saya kerjaan bat sakawing ko ban ong pi what klet ban press the notification bell nomor ada fi klet ban press the notification bell am ada nga upload ki video thamai kimpo sepi te subha press the notification bell nang ba lada nga upload ki video bat thamai pin yo te kublai shibon vlog kublai share jarngo link ku ya bye bye.